Confía, claro. Ini bang sana ni. Yang sana. Untuk tidak bermain. Siapa? Kunzima. Kodwa nje ngoba umdali phela owenza yonke lento and asikwazi ukumsola but wonke umuntu unesikhathi sakhe kubuhlungu umuntu mase kunje yabona kubuhlungu kakhulu mase kunje umuntu kade sinayo izolo namhlanje sekukhulunywa okunye kuthiwa ngesaphinde simbone so nje kubuhlungu umuntu angaze agule umuntu angaze ukuthi uyagula ungawozi umuntu ekhwehlela sekuthiwa usevele nge-ground yabo ubuholi bukaGameli ehola ibhola la kwamasho ubone kanjani? uKemelo was a true leader. Ngikhumbula nje ngathi ngadlala na-Arrows first division dlala na-Arrows wakukhombisa la ukuthi uKemelo is a leader. uKemelo ubekwazi ukuqoqa nje abafana abakhombisa indlela e-right nathi sidlala naye even namanje e-Red Hill over 35 ku-social usayilida besasitshela ukuthi no nakho kufanele sikwenze lokho akufanele ukwenza if you are an athlete kufanele ubehave kanje kufanele uziphathe kanje namanje besakwenza lokho over 35 besakwenza so nje silimele nje ngokuhamba kaKemelo and ubuhlakani bakhe-ke i-wisdom abenayo uKemelo nje sifile nje ngempela kodwa-ke sothini-ke ngoba phela umdali odale yonke lento asikwazi ukumsola futhi so soqhubeka thina siphile soqhubeka senze lokho okuhle bekade sifisa ukuthi sikwenze lokho kade ethanda ukuthi sikwenze phambi kwey'ngane so coach phambi kwabazali bethu phambi kwabangani bethu si-respect-ane behleli khuluma nge-respect ngasona isikhathi i-respect nje mfethu ukuhlonipha omunye umuntu Kamele ongawuze umuzi ethi nca awungeke uze umuzi uKemele edlikisana nomuntu uyena owehleze ephakathi nendawo ehlukanisa abantu mebexabana and he was a true leader bafethu he was a true leader mesihleli nje kumnandi mekhona uKemele kumnandi kuyohlezi kumnandi kuyoze sihlukane umyalezo ongawubhekisa ey'nsizweni ey'ncane kubaphathi bebhola ungathini? Abafanele abancane la abasakhula ngizoqhubeka nje emazweni kaKemelo abona labafana abancane abasakhula fanele bahloniphe ayikho into ekwenza ukuthi engenza umfana ukuthi a-prosperishe ngokuhlonipha inhlonipho nje is very important is a key nakuthina as adults inhlonipho is the key yonke ekwenza ube successful in your life abafana abancane they will prosper if they respect i-background asuka kuyona even nama-surroundings akhe nabantu aphila nabo umfana omncinangu nje umfana wacele nawo ngiyakhuluma la ngaphakathi inhlonipho uyena and wayifundiswa yibona uKemelo so nje nathi kufanele sihleze sihloniphe si-respect-a wonke umuntu okhona umuntu esiphila naye ney'ntwana lezi ey'ncane zine-talent into emnandi zine-talent lezi ngane zala kamasho i-KZN yonke into eshala abafana la ukuthi i-respect nokuhlonipha i-career yabo ukuthi that talent lidinga ukuthi uyi-respect nawe umzimba wakho kumele uwu-respect so that uzokwazi ukuthi uphumelele yonke into ofuna ukuyenza. Mfethu siyabonga kakhulu Dr. Okay, thank you so much. Yakunjalo-ke inhliziyo-ke sey'nsizwa beyisebenza nayo Kamele-ke umdakathwane-ke ziphukile uyabona futhi ukuthi-ke indlela akade ekhuluma ngayo kubo khona izinto ey'ningi ezinhle akade esikhuluma kubona uKamele-ke umdakathwane.